te enda turu mati ko nangonongo na tuku ni tu da ketale mai na mati e vida na ka e bakambasi kata kitigo ike na mbimbi ni non da kwambo tan tamata lotu ba Kristo ena be kaya ko ena ngona tu da ketale kina na montura o Yesu Kristo se meu kambe ka bakaongo ke baka me ko lustale na non to umbula kina rona undulu ba tata na bak sauti na itutuku ni tu da ketale mai na mati ena ndona ka be ba kurumbu ta ke be kenda kedenga au kata ke baka mendalisu tali kina rona undulu ba tata na bak sauti ni dabuti na itutuku ni tu da ketale mai na mati resurrection. It will be news to all of us. As I speak now, when we talk about the resurrection, maybe it's like stale bread, and I hope it is not. Usabon ini juga ni tapaka erdoka meyasa, etapaka kanambula si tutu ni tu kita lemah mati. Weekend ni tamban tambula nangunungo, endo bomba tu ngabe kita ni tutu kwa kaya, o cisu beto masih sakalonga tawoira era sa senereta kabukan dinat. Miulis tali mandi na itugu ni kuwa, na itugu ni nona la kuwa ni rutuba para una marama, mertokote na itugu na mertokote na bekambo binaka, melelu mutiki na yang Yesu Kristo, awasaka utugu kimdo na marama, kimdo individu kimdo kambo binaka na yang Yesu Kristo, sebagai karena marama merto politiko, merto kambo binaka na yang Kristo ni kuwa. What is the body of Christ? The church. Nanti sokolotu. Kaya ka enam do mboita nan do ngona rera enam do dusila kata ke sono maram no mo job number you know the quality of perfume that you put on every day and quality perfume do dibikin na marama iya enaya menta kila na job number ni marama talang ende ni rando muri Kristo chunga meta masara kalibare endo talang job number go karo na tiko na mo Kristo lumutu tiga na bika boy binaka na rai binaka na boy binaka na tali indo na yang Kristo sebo no da mga tukina erera we can always attribute that to the work of women's fellowship ya eto sahada ni na bumbulu gay reto kurumboy nirto ko te na kamboy binaka sa tawayanga di satu na Kristo engay kami birto na itugutungo na angelosi akaba to sabak sangkari ko kina sampula enak kan ramali wana mati na itugutugu le benda indai e so weekenda enda bangang karambula tiko enak kan ramali wana mati au kata le so weekenda enda bangang karambula enak kan ramali wana mati sedang memuka e so rabia bombula irtan cukup samati taurawa Kristo undu ngai tu wana kokoya ia unfortunately nikua so erna numa merli pak sangkaran bulan kan ramali wana mati bidar kaya basikan dua Yesu Kristo will never be found amongst the dead au kan elundu ena bosan ganga ni tu dektale mai mati erto yadani sa lombi bo matau tu nesul sini la ko ba kuskus na montura o Yesu esenin ro taki me baka na kene tugu garaso mi kene so na tugu mbulango ko ni baka sanga garambula na ken ramali na mati you will never find Jesus Christ there me uka baka ngone nangau na mati kene ndone soko lutu ngone mbasi kene ngongo ndone soko lutu ngone mbasi kene ndone ngongo kene ndone mati soko na loma ni lutu se soko ni Sunday school mata betokani soko ni maram soko ni turang kaya kaya mati ndo birtoni soko definitely Jesus Christ is not there because Jesus Christ will never be found amongst the dead onu itagin ni sa mata ta chugo itugutu ko kai chigoi baleta eso nabi mata lutu eso nabi mata bambota erna numa ni tunambula na ken ramalyo na mati o Jesus sabagan dinan taka wasani angelosi kibirto na marama o Jesus sa sengai kiokoya sa tu dekatali aka mo do may bago cingona kina na may bakasang riko samulan ken ramalyo na mati
baleto jisu sambula dure da manda na luke wase rosa bulu tigene tolo songa bulu kawan dure da manda bakus kusa on remendo wili ka bata tanga nikua memma kareke na tugu go member na bika and the ready jisu will be associated with the living, never will with the dead. Eka bakangone na kene tugu luke wase rosa bulu tigene tolo songa bulu kawan ni sa senga ni monra kalau na mate kokoya oi indina ya anon ranga era sambula tiko ni sambula kenga we koya kemuni na turang kena marang ni warong tu mai ni kuwa kemundona bebe kani enda warong tu mai ni kuwa au nanu mame ubandi ta be kemundona tutungo you will never find Jesus Christ amongst the dead. You can count on me because you can count on the Bible. Around you, nui takane bortambu, o bakan dina takane bortambu. O Yesus Kristo e non rakalunga nambula. Nyo sa bibutuni ni sambula. There will be no repentance in hate. E segata le bibutuni ni da sa mati tamata. O kaman do itu. Do maram sa ambada libutu. Tia sa mati. Autor ni watawa ibu maram yang gimana solimbula asal tu solimbula kawan boleh kasar tuan itu bukan orang itu yang solimbula okay so aun tiba menjina non solimbula mbaleta ena seni bagan dina taki nanona bambota nindu asamati nanona bambota kemunina turang kena merama odenga warong tu meni tutungo ni kuat bagan dina you have to demonstrate your faith while you are still living. That is why God is a living God, is a God for the living and not for the dead. The power of resurrection, power of living. Na kaukawa ni na senga talim ni lore o Yesus Kristo kan ramalyon man. It's so unfortunate people invest their money amongst the dead. Tugu ta boy. If we are investing our wealth amongst the dead, kila na hawa o biakai bekimni bita no milabo na banu na basiki na nambula bita no milabo na banu itugine tugu binanga ni Yesus Kristo ena baka mbula iranga sa mbula ina burang go ero to kurang bui na maram e kaka binda kaka bete no to bambo de Israel na mon turang o Yesus Kristo. Why? They were dead when Jesus Christ died. A dead faith is a dead Christ. So, era na numa chico. O Jesus at tuan embulbul. Senga, ananda ibangambul na ngon turang o Jesus Kristo. The lone Savior in this world has risen. Awo wili kiti undan itugutugu. Indu na matalu tu ba Kristo. Anon rabambo to. God has risen. Untuk kacunga. O Jesus etako songa mai nambula ki nambula. E durunga ki etesi. E duru mana beka na do duru mana tamata non dai bakarere na kan do mambulota me ban dina taka. He is the God of living. He is a living God and God for the living and not God for the dead. Ona no me wa makara taka na itugutugu ni dabuti isa lala na imbumbulu ai tugutugu kami dan dondua ki beira todo era sa mate tu bagayao. Nanu mana kosa tatau di polo betimot kosa nguta na marau sa mate ngani sa mbula. These are the people that need to be baptized. Wirango mera baptism mera mbula berarti ni ramate tu bagayao era mbula tu era mate tu. What is a dead person? A dead person is a person who has alienated himself spiritually from God. He needs to be baptized. Adabana baptism to change a person suddenly. Baptismo, to change a person suddenly. To change suddenly. So a person sa biso ko sorry when na mati sa tudar tali membula. And non mbula nga condition mbula. How can I prove that a dead person can repent? How can I prove? How can that dead person prove that he has faith in Jesus Christ? Within a moment, a dead faith. Ona numa me wadi tang na tuktukungo. Koni pagasang ngarambulan kan ramalyon mat. Ya na tuktuku biyaw. Menunggu personally.
then I'm not going to invest my time amongst the dead. Kita pala cerau, meu kami tengah isu. Kita so dorbu, so ngone le orang cuma na message koi. Ronga. Kila nangon non the binak nangon di kami di non tambul. Where do you invest your time amongst the dead? Pleasure. Ngunu mateni, daw elewan, daw tangane, you name it. Dua ya tahu sambo cuna pepe ne buah koi LBGT community ya tahu lu ya tahu tau kila. Bi model batangane, bi model bailo. Amongst the dead. Sama itu. Wira ngomeng, mali bira ni tunggu me kapa ko bira. O chisu elo mani ko mali budake, mai bira tamata sa sulim bulut. Balatan daw, he doesn't want you to die. Don't invest your time amongst the dead. Kaku ni bago chiwo no mona, kaku ni bago chiwo no muyau, kaku ni mau takang no mumbula. Ni oli baka sang karambula kan ramalio na mati. O kama da baka ngone. Wa bene tutu no lu ke cirga lima. Na tal no ni ngoni dinrui. Ay tugu membeleti yau nono gule gi baka sang karambula kan ramalio na mati. O kerema i wana kalo na nungi uku na kato to ko nungu mbula tali. Soli bi ono kalo. Equip me with good health. Ngono sa suli kini bi ono kalo. Where do I go? Where do I go to spend it? Amongst the dead. Aulang suli nungu marauda. Aulang ke bangata nungu mbula na bi bono ni marauda. I spend my life amongst the dead. And what do I get in return? Nungumbula matanggali watanga sa nyusa kanya kana puaka dia sama matanggali watanga ko me bogakina. So such a degradation of human life. Balatana dava. Why some people choose to spend their life amongst the dead? O nanuma me wandi takana kau ko ni tu tek tali mati. While you are still living, don't forget to live. While you are still living, don't forget to live. Kaku ni mule rabu mambula. Balatan apa? Kaku ni lako na ken ramalio na mati. Mulai gisuli ken no mambula. Dedicate your whole life. Lose your wealth. You lose your health as well. Do you know that? Arto songo budu tu ati se peli chon na rusa bu. Tu santo mambulu tui. Arto kene gertu rere bini rakai chutia. Amma tengo na mai. Kela ta bendo bibo matiere. Endo bibo matiere, ya fobia sa ta bulu ya tan. Endo bibo mati. Kemini na parong tu mai. Ono no me bandi te ki kemini. La kolevi mai kina. Nangau suli ki no mbula me loka taki ko na bika ondo mbula take buru. You are dead. What do you need? Bertu kindala. So ngatu katu masalah dure na turang Yesus Kristo. Power of resurrection. Kau ni tu tali mana mati. Kabang kau bira. Do badem. What happened? Nata bangaya do bira. Kaya naki. Nanon tu rere tu do mula. Tu sareki baka sauri tu sarai dan turang Yesus Kristo. Power of restoration is only given to those who do not seek life amongst the dead. Na kau ni bibo ndetaki. En non ranga oira. Era baka sangka ngarambula, enakan ramalio nambula. Saya ni baka sangka ngarambula, enakan ramalio namati. How can my life be restored if I'm looking for the dead? Itu bina kontilia nebis. Berarti boleh ketu nggak lo belas. Cuma barang cuma ikui, nukilai lo belas. Korto toka, kau tu bingung tu ngabim bulu, nuka cubir kemeli bimbul bat. Atau mani koro boy timer, rangan ya lingai bos. Orang ini mati mai. What do we get in return? Nothing. Tanto ya bosa. Orang mau Yesus, tanto ya bosa mai. Can they be restored? They can never be restored. They are dead. O Yesus, elai bosa juga. He can only restore people who are dead while they are living. Rando bak kuku tengah, wira ramati rambulutu. Sarto sini tos rautu, amati mai. Satu tosor tu disipin. Sa sekatan nortu nui. They've lost the one on the cross. They thought, and when he appeared, gaibuki bakasauri, ararawa ya luma tangkayan domumbularere kina reki. Atau belum tahu kakai papalan. Jesus Christ changed situation like this from hopeless end
to endless hope. Well, he is eternity anyway. O koe atau mundo. Sandina. Webi anonda bura-bura ko kenda. Secular system. Anonda bura-bura na mati. Era do toko ni ngakin na winners. You look for sponsors. Era do sponsor tenga the winners. So era do golf, era do football team segera do rugby. Kaya sa ando tim ni asa semua na balai. Kaya kay lusi nga sa nang rakay sa nga bangkara sponsors. Mera bangkara nga ora tulang nimpe nga mera sponsors mai. Ia ronga tambo. Apa boleh endo ka pura-pura? When you laugh, the whole world laughs with you. But when you cry alone. That is when you look for the living amongst the dead. Nangau na sarangan nung tubina ka lewa we kamu, lewa nung musilini, lewa we kamu. Ngau na nga sa ochi kina silini, kuro tatawa kamu retumba taginiko. No power of restoration. Ya waktu na may ambulan. Ya Roma daraka kau polo bir may Roma cilka ruwa cilka lima. Do tangi batakira tangi, do reki batakira reki. The power of restoration is meant for those who are looking for the living amongst the living. Era sangkarambula buana itu kinimbula. Don't waste your life, man. Kuni bako ciwa na mungon muligi bang sangkarambula kan ramalion mati. Orang bonga mai kina mati, nak ambil ciwa mai mati. So cikina tu mau kai mata bagai. Amba tu ciwa indua. Nanti disukai. Kuni kanaka. Watambu itu mau watambu lah. Wasangkan bosuk tu kalau mai mati. Ngona na mati kena senta kaya. Woi iya woi. Sama kayak ngon mereka aku nikah kan yang ayahnya. Iya bang karambulan kan ramalio mati. Fulfilling his pleasures. Sasin rosaran is sacrifice. That's what I'm saying. You'll never find life amongst the dead. Power of restoration is meant. May bisul tak bulan, rakin bulan. May naseng ni dua kaki na libu naka. May naseng bau na dua kaki. Ano bi kaya baru tak nakalu. For those who are living, not for the dead. Mucini ay message gue. Waso cisu bir. To bagadin. Asa ngai dengu bira. Ngai kaya. Me durumi kemundo na yalutam. Let me tell you. May the Holy Spirit be with you. Oi, lisa, dona bagadin pinakabiyaw ya. So the power of empowerment. Only to the living, not to the dead. We cannot empower those who are dead. Taran rempal, boto boleh mana boleh wasen indua tuku bina kabe indua salim tu bi kwa merda kila tu casa rawat nono bula kabo. Mita mai biau. Kembali. Nah, vivingu bini kalu endau non ranga. Wira eram bulatiko. Ersa mati tu bayalo. Saya dong ini na dia ni kalau nal tam sambul masori. Wewe nambuta ni sui mama. Valley of dry bones. Bulu tu ko sui ga batui. Anggai lago mai na yalo ni kalau dia ngubira sara bitu sui lo mana sui biutur na lewe na salra sandur itu na mata ibalu. That is the power of the Holy Spirit that empowers a living to empower a living dead to be a living person. Memang kau tak kau tak mati sama itu berapa? Embula tu itu biwa itu embula. Itu kilangan di sama itu. Ada bulu yang kaya hebat tak kila. Ongkau ni karuan ni mati. Ini. Kemudian natural ke nomor. Rakaluda baksa ng karambulan kan ramalio na mati. Erna senga bando ni durumi na alta. Wala sa mati ochi erna ta durumi na alta. Never. Erdo mbulu bina katunga ti sepeli. Sambasi kan ko jisu kakwa. Ka demu virto e kakwa me durumi ke mundo na alta. Odi melagu lobna se meleki kayame. Enan duena tu dega me ban jine tekina. Ya dia limpau tu kami di dia. Meu tatau na kana tu bimbingo. Nanuma.
Kua ni baka sangang karambula ena kenra malio na mate ona sini revi Yesu Kristo kina ona sini vande taki ona sini tangani baku kota. You'll never be empowered, you'll never be restored, and you'll never find Jesus Christ. Namasu mami masu de tigo no ni kau ko ni tu da tale mai na mate ne tigi ni awo bimbingo ni ki mami bi bora ram ta no ni bosa ki mami tangi da ka krena ada Yesu salva te ke mami me ki mami la ki bira era seni kle ke muni era mate ba yawo. These people needs to be baptized ana mataka ndai ki mami sa masula ko era todo roda ni tu tungo kara mate tu ba yawo ki mami krena kau ko ni alta era seni re ke muni era semberni ba de taki era sertanga ni ba ko kota sa rota mera mate ia na nomni ko ko ndundung ana kalu ena sau ho kita kia sau makataka era sau makira mena mbula mena mate kina bu isu turang me baka kina bira todo rongo dani tutungo ada muni Yesu ni mami turang ni mami bangula ki mami sakreba tan lolong le muni kalu na ko ni altambu ni membat ni ko mengono kenanga ka ko sarani mo. Amen.